Jeste li se ikada zapitali o fascinantnim složenostima ljudskog ponašanja i seksualnosti? Pridružite nam se na poučnom putovanju dok istražujemo mnoštvo intrigantnih uvida koji će izazvati vaša shvatanja i proširiti vaše razumijevanje. U ovom videu istražujemo iznenađujuće korelacije između nedostatka sna i međuljudske dinamike, te otkrivamo neočekivane beneficije sperme kao tretmana protiv starenja. Ovaj video obećava da će otkriti uvide koji izazivaju razmišljanje i koje nećete željeti propustiti. Zato se pripremite i spremite se da budete zadivljani dok zajedno istražujemo složenost ljudske prirode. Ostanite do kraja kako biste stekli dublje razumijevanje ovih fascinantnih tema i otkrili kako one mogu utjecati na vaš vlastiti život. Ako uživate u temi ovog videa, molim vas komentirajte sa brojem 1. Ako ne, komentirajte sa brojem 0 kako bih znao i mogao kreirati bolji sadržaj za vas. Sada zaronimo u ove uvjerljive teme. Važnost redovnih ginekoloških pregleda. Osiguravanje redovnih posjeta vašem ginekologu ključno je za održavanje reproduktivnog zdravlja. Iznenađujuće je, mnoge ozbiljne seksualno prenosive infekcije mogu ostati asimptomatske tokom dugih perioda od 3 do 5 godina, kako je otkriveno detaljnom analizom koju je sproveo Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku. Implikacije ovog otkrića naglašavaju važnost proaktivnog pregleda i preventivnih mjera. Statistike pokazuju da je približno 5.800.000 žena izabralo pilulu poslije kao metod kontracepcije nakon seksualnih odnosa, što odražava rastuću svijest i korištenje hitnih metoda kontracepcije, te naglašava potrebu za pristupačnim uslugama reproduktivnog zdravlja. Visoke pete i tjelesni izgled. Intrigantno, korelacija između obuće i anatomskog izgleda primijećena je u otkriću da ženski posteriorni dio istupa dodatnih 25% kada ona nosi visoke pete. Ovaj fenomen ne samo da se presjeća sa modom, već također služi kao fascinantan uvid u utjecaj odjeće na tjelesnu percepciju. Brijanje i seksualno zdravlje. Štaviše, prakse njege poput brijanja pubičnog područja povezane su sa povećanim rizikom širenja seksualno prenosivih infekcija. Ovo otkriće naglašava složenost dinamike seksualnog zdravlja i potencijalne neželjene posljedice određenih navika u njegi. Seks kao sredstvo za smanjenje stresa. U domenu wellnessa, efikasnost seksa kao sredstva za ublažavanje stresa prevazilazi onu valija, ljekovitog sredstva protiv anksioznosti koje se često propisuje. Ovo otkriće baca svjetlo na višestruke beneficije intimnih veza izvan same fizičke ugode. Orgazmi i zdravlje prostate. Nadalje, nova istraživanja sugerišu da redovni orgazmi mogu ponuditi zaštitne beneficije protiv raka prostate kod muškaraca. Ovo intrigantno otkriće ne samo da naglašava međupovezanost seksualnog zdravlja i općeg blagostanja, već također ističe potencijalnu ulogu seksualne aktivnosti u prevenciji bolesti. Ukupno gledano, ovi uvidi naglašavaju važnost informiranog donošenja odluka, proaktivnih praksi zdravstvene zaštite i otvorenog dijaloga oko tema seksualnog zdravlja. Ostajući informirani i proaktivni, pojedinci mogu osnažiti sebe da efikasno prioritiziraju svoje reproduktivno i opće blagostanje. Čuvanje kondoma. Održavanje ličnih zaliha kondoma je razumna praksa, primarno zbog nesigurnosti koja okružuje trajanje čuvanja kondoma vašeg partnera. Dugovječnost kondoma čuvanih u novčanicima, u uobičajenom mjestu za skladištenje, je značajno umanjena, što povećava vjerojatnost pucanja. Stoga je preporučljivo odbaciti bilo koje kondome koji su čuvani duži period, jer njihov strukturni integritet može biti ugrožen tokom vremena. Dublje zaronivši u dugovječnost kondoma, istraživanje ukazuje da prosječan rok trajanja lateks kondoma varira od 3 do 5 godina. Ovaj vremenski parametar naglašava važnost periodičnog obnavljanja kako bi se osigurala pouzdanost kontraceptivnih mjera. Ostajući budni i pridržavajući se smjernica o roku trajanja, pojedinci mogu ublažiti rizik od kontraceptivnog neuspjeha i zaštititi seksualno zdravlje. Seksualna frekvencija i kardiovaskularno zdravlje. Štaviše, povezanost između seksualne frekvencije i kardiovaskularnog zdravlja zaslužuje pažnju. Studije su otkrile da muškarci koji se upuštaju u seksualnu aktivnost najmanje 2 puta sedmično doživljavaju značajno smanjenje rizika od srčanih bolesti. Ova korelacija naglašava holistički beneficije ispunjenog seksualnog života izvan njegovih intimnih aspekata, zalažući se za njegovo uključivanje u diskusije oko kardiovaskularnog wellnessa. Neurološki efekti seksualnog zadovoljstva.
Dodajući još jedan sloj složenosti, neurološki efekti seksualnog zadovoljstva nude intrigantne uvide u ljudsku psihologiju. Istraživanje iz 2010. godine ističe neurološke paralele između seksualnog zadovoljstva i iskustva zaljubljivanja. Aktivacija specifičnih moždanih regiona povezanih sa euforijom i vezivanjem tokom seksualnih susreta naglašava duboke emocionalne dimenzije isprepletene sa intimnim vezama. Ova otkrića naglašavaju višestruke implikacije praksi seksualnog zdravlja na opće blagostanje. Prioritizirajući proaktivne mjere kao što je održavanje kondoma, prihvaćajući seksualnu frekvenciju kao komponentu kardiovaskularnog zdravlja i priznajući neurološke nijanse seksualnog zadovoljstva, pojedinci mogu kultivisati sveobuhvatan pristup seksualnom wellnessu i relacionom ispunjenju. Dinamika seksualnog ponašanja. Istraživanje složenosti seksualne dinamike otkriva fascinantne uvide u ljudsko ponašanje i fiziologiju. Značajno otkriće sugerira da približno 75% muškaraca dosljedno postiže orgazam tokom seksualnog odnosa. Ova statistika naglašava prevalenciju muškog orgazma i ističe važnost razumijevanja individualnih varijacija u seksualnom odgovoru. Stoicizam ohrabruje pojedince da pristupe seksu i ljepoti sa umjerenošću, samodisciplinom i fokusom na unutrašnju vrlinu umjesto spoljašnjih želja. Praktikujući samokontrolu i kultivirajući vrline, stoici vjeruju da pojedinci mogu postići dublji osjećaj ispunjenja i zadovoljstva u svojim životima. Osjetljivost bradavica. Nadalje, fenomen osjetljivosti bradavica dodaje još jednu dimenziju našem razumijevanju erogenih zona. Istraživanje ukazuje da bradavice služe kao moćni izvori seksualnog zadovoljstva zbog njihove povezanosti sa centrima užitka u mozgu. Senzacija tvrdih bradavica aktivira neuralne puteve koji se dijele sa drugim primarnim erogenim zonama kao što su vagina, cerviks i klitoris, naglašavajući različite puteve do seksualnog uzbuđenja. Postporođajni period. Postporođajni period predstavlja jedinstveni aspekt seksualnog zdravlja, posebno za nove majke. Suprotno konvencionalnim medicinskim savjetima koji zagovaraju period čekanja od 6 sedmica prije nastavka seksualne aktivnosti, mnoge nove majke izražavaju spremnost za intimnost ranije. Ova divergencija ističe subjektivnu prirodu postporođajnog oporavka i važnost individualizirane njege u adresiranju potreba majčinskog seksualnog zdravlja. Hormonalni utjecaji. Štaviše, hormonalni utjecaji igraju značajnu ulogu u oblikovanju seksualnih preferencija i ponašanja. Žene sa povišenim nivoima testosterona mogu pokazati pojačan interes za masturbaciju u poređenju sa upuštanjem u seksualnu aktivnost sa partnerom. Ova observacija naglašava međuigru između hormonalnih profila i seksualne želje, ističući različite izraze seksualnosti među pojedincima. Festivalski posjetioci i prioriteti. U društvenom kontekstu, preferencije festivalskih posjetilaca bacaju svjetlo na složenu međuigru između zabave, upotrebe supstanci i seksualnog ponašanja. Iznenađujuće, značajan broj posjetilaca festivala prioritizira uživanje u aktivnostima kao što su konzumacija droga, alkohola i seksualni susreti umjesto glavnog događaja za koji su platili da prisustvuju. Ovaj fenomen naglašava višestrani karakter preferencija u slobodnom vremenu i različite motivacije koje pokreću individualno ponašanje u društvenim okruženjima. Ovi različiti uvidi u seksualno ponašanje i preferencije naglašavaju složenost ljudske seksualnosti. Priznajući nijansirajuću međuigru bioloških, psiholoških i sociokulturnih faktora, pojedinci i zdravstveni profesionalci mogu postaći sveobuhvatnije razumijevanje seksualnog zdravlja i blagostanja. Slika tijela i seksualna funkcija. Razumijevanje složenosti seksualnog zdravlja uključuje prepoznavanje složene međuigre između slike tijela i seksualne funkcije. Istraživanje sugerira da osjećaj nezadovoljstva ili nesigurnosti u vezi sa tijelom mogu negativno utjecati na seksualnu funkciju i zadovoljstvo. Ovi različiti uvidi naglašavaju višestrani karakter ljudske seksualnosti i važnost razumijevanja individualnih iskustava, preferencija i izazova. Podstičući otvoren dijalog, promovirajući pismenost o seksualnom zdravlju i prihvaćajući seksualnu raznolikost, društvo može kreirati inkluzivnije i ispunjajuće okruženje za seksualni izraz i blagostanje. Stoicizam ohrabruje pojedince da pristupe seksu i ljepoti sa umjerenošću, samodisciplinom i fokusom na unutrašnju vrlinu umjesto spoljašnjih želja. Praktikujući samokontrolu i kultivirajući vrlinske kvalitete, stoici vjeruju da pojedinci mogu postići dublji osjećaj ispunjenja i zadovoljstva u svojim životima. Postkoitalna higijena.
Adresiranje postkoitalnih higijenskih praksi je ključno u smanjenju rizika od urinarnih infekcija. Jedna preporučena mjera je brzo mokrenje nakon seksualne aktivnosti, jer ovo pomaže u ispiranju bilo koje bakterije koja je možda ušla u uretru tokom odnosa. Međutim, trenutni nagon za mokrenjem nakon orgazma može biti inhibiran otpuštanjem antidiuretskog hormona, fiziološkog odgovora koji privremeno ograničava funkciju mjehura. Ženski seksualni odgovor. Istraživanje složenosti ženskog seksualnog odgovora otkriva intrigantne nijanse u orgazmatskim iskustvima. Značajno istraživanje ukazuje da samo 18% žena postiže orgazam samo putem vaginalne penetracije tokom partnerskih seksualnih susreta. Ova statistika ističe važnost razumijevanja i prihvaćanja individualnih varijacija u seksualnom zadovoljstvu i satisfakciji. Fertilitet i začeće. Nadalje, zaronivši u reproduktivnu biologiju, začeća nudi vrijedne uvide u prozore fertiliteta i vjerojatnost začeća. Nakon ovulacije, žensko jaje ostaje fertilno približno 24 do 48 sati, dok muška sperma može preživjeti unutar ženskog reproduktivnog trakta do 48 sati. Razumijevanje ovih vremenskih parametara je bitno za parove koji navigiraju planiranjem fertiliteta i metodama kontracepcije. Međutim, složenost fertiliteta i kontracepcije zahtijeva pažljivo razmatranje i informirano donošenje odluka. Prepoznajući međuigru između bioloških procesa, seksualnih ponašanja i kontraceptivnih metoda, pojedinci mogu donijeti osnažene izbore koji su usklađeni sa njihovim reproduktivnim ciljevima i preferencijama. Postojanost sperme. Postojanost sperme unutar ženskog reproduktivnog trakta otkriva intrigantne uvide u dinamiku fertiliteta. Dokumentirani slučajevi su otkrili instance gdje je živa sperma pronađena do 8 dana nakon seksualnog odnosa, izazivajući tradicionalne pojmove o dugovječnosti sperme i vjerojatnosti začeća. Razumijevanje otpornosti spermatskih ćelija ističe potrebu za budnim kontraceptivnim praksama i naglašava složenost reproduktivne biologije. Senzorna iskustva i uzbuđenje. Istraživanje međupovezanosti senzornih iskustava baca svjetlo na različite puteve do uzbuđenja i zadovoljstva. Izuzetno, neke žene prijavljuju da doživljavaju slične senzacije uzbuđenja kada razmišljaju o hrani kao što doživljavaju tokom seksualne aktivnosti. Ovaj fenomen naglašava složenu međuigru između psiholoških stimulansa i fizioloških odgovora, nudeći intrigantne uvide u različitu prirodu ljudske želje i zadovoljstva. Neurohemijski aspekti seksualnog zadovoljstva. Dublje zaronivši u neurohemijske aspekte seksualnog zadovoljstva otkriva intrigantne paralele između seksualne aktivnosti i euforije izazvane supstancama. Tokom seksualnog uzbuđenja i orgazma mozak oslobađa endorfine, neurotransmitere koji evociraju osjećaj euforije sličan efektima opijatnih droga. Ovaj fiziološki odgovor ne samo da pojačava subjektivno iskustvo zadovoljstva, već također ističe složenu međuigru između hemije mozga i seksualnog zadovoljstva. Psihološke implikacije seksualnih preferencija. Štaviše, ispitivanje psiholoških implikacija seksualnih preferencija pruža vrijedne uvide u individualno blagostanje i ispunjenje. Suprotno društvenim stereotipima, istraživanje sugerira da žene koje se upuštaju u nekonvencionalne ili kink seksualne prakse mogu pokazati veću psihološku otpornost i blagostanje. Prihvaćanje različitih seksualnih preferencija i izraza podržava inkluzivnije razumijevanje ljudske seksualnosti i izaziva stigmatizirajuće naracije koje okružuju nekonvencionalna seksualna ponašanja. Ovi različiti uvidi naglašavaju višestrani karakter ljudske seksualnosti i zadovoljstva. Prepoznajući složenost reproduktivne biologije, senzornih iskustava, neurohemijskih odgovora i psihološkog blagostanja, pojedinci mogu kultivisati nijansirano razumijevanje seksualnog zdravlja i ispunjenja. San i interpersonalna dinamika. Istraživanje složenih veza između sna, kognicije i interpersonalne dinamike otkriva fascinantne uvide u ljudsko ponašanje. Muškarci koji su lišeni sna mogu pokazati pojačanu percepciju seksualnog interesa žena, fenomen ukorijenjen u kognitivnim pristranostima pod utjecajem poremećaja sna. Razumijevanje utjecaja kvaliteta sna na socijalnu kogniciju ističe važnost prioritiziranja adekvatnog odmora za održavanje tačnih percepcija i zdravih veza. Sperma kao tretman protiv starenja. Dodatno, navodne beneficije sperme kao tretmana protiv starenja nude intrigantnu perspektivu na nekonvencionalne prakse njege kože. Neki pojedinci vjeruju da sperma posjeduje pomlađujuće karakteristike zbog njenog navodnog efekta zatezanja kože.
Iako naučni dokazi koji podržavaju ovu tvrdnju ostaju oskudni, prevalencija takvih vjerovanja naglašava različite pristupe njezi kože i starenju u popularnoj kulturi. Prijateljstva između polova. Ispitivanje dinamike prijateljstava između polova nudi uvide u složenost platonskih veza. Suprotno uobičajenim vjerovanjima, studije sugerišu da muškarci i žene često nailaze na izazove u održavanju čisto platonskih prijateljstava, sa romantičnim ili seksualnim privlačnostima koje kompliciraju interpersonalnu dinamiku. Navigiranje granica između prijateljstva i romantičnih interesa zahtijeva otvorenu komunikaciju i međusobno poštovanje kako bi se sačuvao integritet veze. Emocionalne posljedice romantičnog raskida. Nadalje, zaronivši u emocionalne posljedice romantičnog raskida otkriva razlike među polovima u mehanizmima suočavanja. Istraživanje ukazuje da muškarci imaju tendenciju da doživljavaju dublju emocionalnu patnju nakon raskida u poređenju sa ženama, izazivajući tradicionalne stereotipe o emocionalnoj otpornosti. Razumijevanje i adresiranje ovih razlika među polovima u emocionalnoj obradi je ključno za pružanje efektivne podrške i podržavanje zdravih strategija suočavanja. Mirisni tragovi i privlačnost. Intrigantna međuigra između olfaktornih znakova i percepcija privlačnosti postiče razmišljanje o nijansama ljudske privlačnosti. Miris pojedinca može utjecati na percepcije fizičke privlačnosti sa ugodnim mirisima koji potencijalno pojačavaju percipiranu privlačnost. Istraživanje mehanizama koji stoje iza olfaktornih preferencija baca svjetlo na senzorne dimenzije interpersonalne privlačnosti i izbora partnera. Ovi različiti uvidi u ljudsko ponašanje i socijalnu dinamiku naglašavaju složenost interpersonalnih veza i individualnih percepcija. Baveći se ovim temama promišljeno, gledaoci se ohrabruju da razmisle o vlastitim iskustvima i perspektivama. U zaključku, istražili smo različit niz fascinantnih uvida u ljudsko ponašanje, seksualnost i veze. Sada je vrijeme da razmislite o onome što ste naučili. Što vam se najviše istaknulo? Koje nove znanje ćete donijeti u praksu u vašem vlastitom životu? Voljeli bismo čuti od vas. Podijelite vaše misli u komentarima ispod. Ako ste smatrali ovaj video informativnim i koji izaziva razmišljanje, molimo vas razmislite o ostavljanju komentara, lajkovanju, dijeljenju i pretplati na naš YouTube kanal za više angažujućeg sadržaja. Vaša podrška nam pomaže da nastavimo kreirati sadržaj koji obrazuje i inspiriše. Hvala što ste gledali.